Bilježimo prve reakcije na proteste Demokratskog fronta koji su počeli sinoć u Podgorici. Prve večeri na platovu ispred Skupštine Crne Gore okupilo se nepunih 2000 ljudi, a svega njih oko 200 provelo je noć u šatorima koji su bili postavljeni na bulevaru ispred zgrade parlamenta. Kako predstavnici političkih partija i analitičari gledaju na sinoćni skup, prenosi nam Milica Delibašić. Drugi je dan protesta Demokratskog fronta na platovu ispred Skupštine. I danas je ovdje nekoliko desetina građana koji ne odustaju od svojih zahtjeva, a to je pad aktualne vlade i formiranje prelazne kako bi se organizovali, kako oni kažu, fer izbori. Mi smo provjerili šta analitičari i političari kažu o jučerašnjem protestu. Tresla se gora, rodio se nije čak ni miš, opisuje politički analitičar Ranko Đonović jučerašnji protest Demokratskog fronta. Kaže da je baš ovakav scenario i očekivao. Nažalost, određene partije kad krenu da srljaju protiv samih sebe i da rade u korist svoje štete, to izgleda na ovim našim prostorima mora biti potpuno. Koliko protesti budu duže trajali, to će ova slika koju sam sada rekao biti svakim danom sve jasnija. Iako je ključni zahtjev i cilj DF-a pad aktualne vlade, Đonović kaže da su ovim postigli kontraefekat. Demokratskoj partiji socijalista, odnosno ovoj vlasti, jačeg i boljeg vjetra i boljeg marketinškog nastupa ne treba od ovoga što opozicija radi u njihovu korist. Prema tome, jedino oni sad mogu da trljaju ruke i da budu zadovoljni ovakvim protestima. U DPS-u kažu da je posrijedi potpuni fijasko. Još ako se uzmu u obzir najave organizatora o prisustvu čak 400.000 ljudi. Na osnovu viđeno i ovih 2-3 hiljade prisutnih koliko je građana došlo, čisto sumnjam da bi mogli svrgnuti sa vlasti neku upravu u nekoj malo jačoj mjesnoj zajednici, a ne u državi Crnoj Gori. Za takvo svrgavanje, Vuletić kaže, nije dovoljna populistička priča, već stvarno bolje sjutra. Nije njima stalo premnogo do Crne Gore, stalo im je do svojih fotelja, stalo im je do svojih birača, kojih je sve manje, na sreću građana Crne Gore, jer zaista to što oni nude, taj konglomerat pobrkanih politika na crnogorskoj sceni više ne prolazi. Zbog toga im poslanik vladajuće partije savjetuje da bi nakon ovoga najbolje bilo da se povuku sa političke scene, a predsjednik liberalne partije Andrije Popović kaže da je Crna Gora destabilizovana u ključnom momentu dok očekujemo poziv iz NATO alijanse. Niko politički ozbiljan ne smatra da se može protestima smijeniti legitimno izabrana vlast u 21. vijeku u bilo kojoj državi Europe, a da se može dovesti vlast sa ulice. Naravno, teško je praviti poređenje sa 1988. 1989. godinom. Zato Popović apeluje na čelnike DF-a da pokažu razum i prekinu se protestom, jer su, kako kaže, pokušali i vidjeli da ne ide.